Ningkan tongkep radakam ke klem pipon abang pulit son beapan duar amla arada tumpen kachopapon. Joyson Jesing Rengma Karbiang Law Autonomous Council kilikahut kachipati dunjiapan kachisik. Diso by lun se timung arong along dampar truck to wararaya thing pi ke patong pong ajok radatum kacheleng kisungnang. Kardong pinyada ba birta along penili sami mirin hansepi pinya birtang ton pen chethanam sinang. Lakha isi duar amla isi constituency arlo along kedam tang jang mini phai ingkora hiniani pahar guria hawar kabochia radatum pen ningkan thongkep radakam ke klem kachepadu ka bangphu litson beaphan radatum kachopha tingpen radalong an kachitongdang. Lakha isi duar amla isi constituency arlo pahar guria radatum pen kedam tang jang mini phai ingkora hiniani radasai klem bangphu lipson beaphan ke hanga tingpen lipson be radalong chitongdam si radatum pen beasang ho phan arnam ahirjume hangpi dunlo. Non Karbiang Long Autonomous Council along Bangphu kilikang waipon along BJP asong pen Bangphu kang waipon along Lipson Bay pen ajokle BJP a ticket palong nang purada tumpen arna making rialong an ahirjume hangpi dunlo. Labang sopor ahut Lipson Bay aphan rada tumpen arna making rialong ponsi raten arna mahirjume hangpi dunsi duar amla arada tum akar I Lipson Bay si ke jabang plangwegji aphan arna mathengno ahirjume hangpi dunlo. Rat pen ke than bon ke ningkan thongkep rada sai klem bangphu Lipson beaphan rada tum anta aningka che thipdo lasi rat aningka che thea tengpen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang atumpen Litson beaphan si BJP asong atiket ipon vek nangji athema nilitum ahawar chot lapukali duar amla kang anke alang liphan kachini ni abang amat si avelo alang li rada phan kang hon pen sai ki klem tisi ningkan thongkep an plengtanglo lapot si pahar guria rada tum pentami Litson Bay along si cherap chito dun vek pupusi Karbiang Long life athing no along pen nang pachini dun আর আগর 31 বছর ধরি আজিলৈকে হি বড়ো কার্বি অসমীয়া লালুং গাৰো নেপালী হিন্দীভাষী এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীবিলাক সকলোকে হি নিজৰ চকুৰে নিজৰ ধৰ্ম ভাঙি ভাঙি আনি কাকবা দিছে কাকবা মন্দিৰত ইনভাইট কৰিছে গৈছে তাতো দিছে আজি আমাৰ এই ব্ৰহ্ম সমাজ এই কোন মন্দিৰ আজি যদি আমাৰ লিচন্দা নাথাকিলে হয় বে ডাঙৰীয়া নাথাকিলে হয় আজি এই মন্দিৰ কোন নহলে হয় হি থাকাৰ বাবে লিচন্দাই আমাক এনেকা উপকাৰ কৰিছে ৰাজ্যৰ মন্দিৰ এই তুলিৰাম সিএম দাদাৰ ওচৰত নি আমাৰ এই মন্দিৰখন হি বনাই দিলে এই আমাক এনেকা মানুহ লাগে যাতে আমাৰ ৰাইজৰ সহায়ত ৰাইজৰ মৰমত ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত তুলিৰাম দাদা হেমন্ত দাদাই এই লিপচন বে ডাঙৰীয়াক ভালে ভালে মানে পৰম ব্ৰহ্মৰ বৰদান দিয়ে যাতে টিকেটটো দিয়ে তেখেতক লিপচন বে ডাঙৰীয়াক টিকেটটো দিয়ে এই আমি ৰাইজ হয় মই আপোনাক দুজনক অনুৰোধ জনালো Dongka Mukampen Wiki Bay Karbiang Long Live MEC kilik nang leji dok tanglo bang solong Karbiang Long Autonomous Council kilik ahut Joysong Jesing Rengma setami Congress asong pen kithurdunji aphan kachesik chedang aputhak kedam tang jang mini phai ingkoira hiniani pherangke amayalong ningjepon Bokajan Block Congress Committee Kongchun bang Joysong Jesing Rengma non kiwangji suri hini ra ingkoira hini aningkan Karbiang Long Autonomous Council MEC kilik along kithurdunji aphansi chesik chedang bomlo alang lidio pani constituency along pen Congress asong pen si kithurdunji aphansi chisik ponlo Nali tiket ke hang pu arjulong si nai tum ligi lo na hongri lo ni chihop pe lo tasi aholo nili 24 Deupani constituency lo nili ta Congress hi pe tiket ke hang tu tasi aholo na ba athema nili dalla lo nili feel lo jitu Deupani amone to
alang itu nasi nilipang nangji walang itu kau. Joyson Jesing Rengma hin pen nang kache than do na tengki ticket hang dun bomlo la pen long ta long pupasi ning che thelo jong silong le det pusitami akaprega song pen ki thurdun ji aphan ki matha the bonda party ko sonsi ke pangtang thek ji ma halasi kai ke ta matha verji pusi nang pachini dun jong si diopani constituency long pen nile congress ticket ki long lo pulote ke hailo la pen ke damtang anta nili rada phan ke raba sai sitami claim lo la pen rada phan cherap nang ji anabang ki cherap dun long bomlo Ye, kam claim kono. Deupani dia bukali lo. Bukajan ili lo. Pulo da penan pulo. Building MKM pilo. Lapen ringwell. Lapen sanitation. Lapen ke lahir bang claim lo. Lapen umparda development distribution. Per year 2 times. Nili claim kono. Lagi pilo. B, hat, वो लापेन के साइकिल थैला ब्लैंकेट मुसुरी लैम्प आदि निरी 5 years 2 times पब्लिक तुमन डिस्ट्रीब्यूट पॉन लापेन अंपाटा ते बोक्ट गए तो अपन तमे दांगलो मिली है ना तो दांगलो ता केलों पॉलिसी के ऑन से असोसी निरी क्लेम पॉन निरी चित्या निरी चेयरमैन के क्लेम 6 में लासी पेनन दो देपानी का चार्ल्स की किंगटन Ringwell की पिता लापेन के बिने sanitation की पी स्कूल हैंड की पेनांग दो लांसों को सी पब्लिक तुमने नीली फान अनिवार्य थी आखा दो निकित की दाम दो टिकेले नीली हो पेन के लोंग लो बुधे के हाईवे को सी नीली निकित की दाम Langchi Thingpen Subhas Terang Karbiang Long Lai Singhason constituency angkang National Highway Thongkebra Trok Atowara Rai kache koi not diso by lun seti munga rongalong patowe por phai ner kep apor malom ihum koila karthang dang krehini dampara truck keve ke pachat pika jok towara rai along ke do atheng pia phan patong tekang pong labangso dampar truck theng pi ke patong tekang pong ajok diso by lun seti mung arong aradatum kache lengka siksak thepik an lokusi haladak aradatum pen pherang kyang no nang thandu labang ke siksak ke dulu lake nilitung gari motor ta dam long le det ason mati non celeng le del mati munir sitame side sin nilitung ke dam nang lo lapen law so mar school ke dam ke bang tung sitame la son side si aku ke dam tu nang lo mati asila to hormula management tung sitame ek bar la tung ta dak fil long nang ti humria sonte sitame alang le tung bang wi athe labang so to war pensi hithi kulat school college lapen keso ki un ek kache pon anta labang so to war chot la simadu atumta la sona saya bangki moke bang jilang arni abang claim pleteji apansi rongara da tumpen chini ko pakai la so tuar pi no hale school tum ke dama so madom na la hichela lak to ni ke dam da me la hichela lo la si itu magai he ba ke ching wai ni kang tung bang ke nang so yan he wai phi ta me bang wang we ama phya tu wang we bolong ko ma ji ben bel son terang Karbiang Long Lai Kidamtang jangmi poni phai inkore hiniarni Rongkhang constituency arlo doloni Maya Hongjayalong Rongkhang BJP Mondo committee atum chepatir piponsi kangdang amai mesen pen paman pon labangso kachethan kachimum amai kang ni ponalong bimol timung pensi mai chari ponlo mai long aluhi sarpo aman pen district ethom arat kaching hon MP Horen Singh be BJP amai phu Prodip Rongkhang pen kidanglok Rongkhang VDC chairman minority board chairman customary board chairman lapen polling station Thongkebra isi a local committee amai phu atum mai long chitong ponsi kachethan kachimum pon amai RD chepado ponlo Mayalong MP Horen Singh bepen rada thingno ke than pon ke anso se amulo kache to thu thek ji aphan ningi sipet ke do thek ji aphan ki mesen ji aphan kaching thora sai mo anso se ke claim pon thu thek ji aphan lapen ahawar tin kaching thora mo ke do ji aphan sai claim pon nang jilang lasi non kilik apora hut anso se si BJP aphan vote pithunang pokosi than pon কিন্তু এইখন সভাপতিৰ বাবে আমি দুবাৰমান মিটিং পাতিছিলো আৰু এই সভাতে
বহুতো মানুহ কংগ্ৰেছ এৰি ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছে মোৰ 1000 আপোনালোকৰ মনত আছেনে নাই মোৰ আছে মনত Lapen labang sa omay judde tapi pherangke atumpen chache pathing no ponahut MP Horen Singh Bepen nangke thandu na tengke non Prime Minister Narendra Modi ke wanghut rongkhang pen bangsuri ner kep sosia muluk cheto dunpo Lapen bang sa hut Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang pensi hemprek kang thima lamate Article 244A alam ke kachuning ridun alo along pen kicheng sia long si dopo Lapen CEM Dr Tuliram Ronghang ari deng pensi hemprek alam theke Prime Minister Narendra Modi aphan than pachini dun bekpu kusi pherangke atumpen kache pathing no ponahut MP Horen Singh Bepen nang than dun non ke bang di taring ko na kep Narendra Modi Bharat Prime Minister Karbi Anglong ke bang dialong rongkhang alu pen dak ong dung armu cetong dun nangi ko parman se kating ba ching sai apene si bang ke Bharatiya Janata Party jetu Karbi Anglong Autonomous Council election tak ko halo Janata Party asong bang anso se ya kong party tu ka se kating ki na hini to na article ko apu thak ji na ha emprek apu thak no yedu mu pen li than alo ka memorandum pidun po tim Karbi Anglong pe ini tu CM Dr Tuliram Ronghang si urhi pensi upa nomor 1 ke autonomous state apu thak wan baki development alam si pidun po Dongka mukam pen wiki be Karbi Anglong live Sangti Hidi Higher Secondary School along Ayushman Bharat pua men pen kedam tang jangmi poni phai ingkora hiniani ingdeng pli health mela asai kedeng Sangti Hidi Higher Secondary School along District Health Society lapen Bokajan Civil Hospital klembang atum pen patir piponsi health mela mate free medical check up asai kedeng pon Bangso along Alhisar Poaman pen Deputy Speaker Dr Numal Mumin Karbi Anglong Autonomous Council EM Jagat Singh Ingti Minika Hansepi Kakrung Hansepi Hunaram Singnar Dilip Rongphar lapen Manping ke dotum chetongdun Bangso sai long pinsor lokat dukawe bang pharo police se patients atumapan check up long loput alang litum pen nang pachini dun Komal Bhumi Chasopo Prosanta Bhumich lapen Basanti Bhumich Lakha isi Dilaujana lang litum Asu pike sohir kang tang rakajok Guwahati Medical College and Hospital along sekelang ponji apan tangka kinang jido ansitami MLA ake haisi rabdun pokota alang li pen lamchak chipipon lapen Dr Nipen Inghi Eyes Specialist Dr Babu Singh Tokbi Gynae Dr SK Das ENT Dr PP Sharma Dental Dr L Naujan Medicines Dr Mridul Sharma SMO Dr D Diori NC Day Gynae MMU team pen kesokiun edo anaphan langpon lo প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেখেতৰ নেতৃত্বত যিটো আয়ুষ্মান ভাৰতৰ অধীনত হেল্থ মেলা কৰি পেলাই ইয়াতে বহুবিলাক ৰোগৰ যেনেকৈ TB ডায়েবেটিছ হাইপাৰ টেনশ্যন তাৰপিছত কেঞ্চাৰ এইবিলাকৰ স্ক্ৰিনিং কৰি কাউন্সেলিং কৰা হৈছে আৰু যিবিলাক বেমাৰী আহিছে ধৰক মেলেৰিয়া বা কিবা তেনেকুৱা সন্দেহযুক্ত জ্বৰ আঙুঠি আহিছে আমাৰ ক'ভিডৰ কাৰণেও স্ক্ৰিনিং কৰা হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো বেমাৰ ইয়াতে আহিলে আমাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট আই স্পেচিয়েলিষ্ট চকুৰ ক্ষেত্ৰত গ'লে ইয়াতে গোটেইখিনি চেকআপ কৰা হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতসকলৰ চিকিৎসা আমাৰ মেডিকেল কলেজত নি পেলাই কৰোৱা হ'ব Langchi Thingpen Subhas Terang Karbi Anglong live Tangte pinia daba birta ke lapan se kang toniklo